26 نیسانê konferansayek rêzî û yek helwesta Kurdî li Rojava li bajarê Qamşlo hat dildarxistin. Ev konferans ji bo tevahî gelê Kurd li welat û derveyî welat bû cihê hêvî û serdemeke nû. Endamê Meclisa Rûspîyan a Bakur û Rojhilatê Sûriyê û serokê Meclisa Eşîra Altay Şêx Hesen Ferhan Abdurrahman Altayî tekez kir ku ew wek şêxên eşîran û civakek eşîrî bi konferansayek rêziya Kurdî gelek kêfxweşin. نحن كعشائر وقبائل ام وک شیخ و روسپیان عشیریان هیوی دکن کو دیالوگات ناورا پارتیان کردی ده دیالوگین راست به و بگهجه سری جبر کو آرامی و استقرار مد سوریای ده به آرامی و استقرار براین مین کرد را گریداییه هر وها ام وک جواکه که عشیری جبو کنفرانسای کریزی و یک الوستا کردی گلکی کیف خوشن والنية ما بين الأخوة الكرد. حسن فرحان آنی زمان کو کنفرانسا کردی جبو پی کاتین عرب میناکه کو پیوسته جبو پی شروجا تواهی سوریه گاوین بر بباشبون و کویه و ورن آویدن. فلذلك نظرتنا نرینا میاش بووان هفتی تنانور کفتنین پارتین کردی نرینا که ارینیه که دویش بو مجی و که پی کاتین عرب دو سوریای ده هفتی تنور کفتنین عربی جی به براین مین کرد را ورن دارخستن. جبر که اگر هفتی تنور کفتن دنابرا کرد و عرب سوریان و ازدیان ده هبه و دمه و آلوزیال سوریای ده داوی ببه. يزيدي بالمنطقة فمعناته المنطقة بخير. ji encamnameyên konferansayek rêzî û yek helwesta Kurdî li Rojava tekezî li ser avakirina şandeyeke ku danûstandinan li gel Desthilatê Şamê bike hate kirin. Ket li Kêrvan û ket Bawer jî ji bîr nakin.